Ukumbisa ngaphambili Pastor Monamete ngabambisa kahle mfundisi wami batshe uyaphuthuma uzenzele inkonzo ka 16 days of activism ukhona incebo haleluya ngicela incebo uyibonisa ngaphambili awuzwa angishaya ihlombe John 17 verse 15 la uJesu akhulekela ibandla
likaJesu uthi umfana ongasakulela wathi siphiwe amandla wena uphiwe amandla uphiwe amandla utshela makhelwane ukuthi ngiphiwe amandla abantwana bangavikelekile mina ngivikelekile ngiphiwe amandla egameni likaJesu sizohlabelana kafishane uhlabelele bothi haleluya siyabonga Nkosi Jesu thina kusikho ukubikisa ikhalo kodwa sibonga ukubisa indumiso kuNkulunkulu haleluya